Dragi moji, danas mi se nešto nevjerovatno desilo. Danas sam prvi put u životu upecao jednu te istu ribu i to 2 puta. Nevjerovatno. I to prelepi japanski koi šaran. Pogledajte kratak film, posle uvoda krećemo. Kao pecanje u autu. Under the surface, don't know what you're expecting of me, put under the pressure Šarančić.